Medafo, on what to say. Yo, me show me hoye. Na dwumadi am de brewe ewo Adom TV kasa fidie so. Na dwumadi ni din eye Nkuranhyensem. Na ema wo sepe se wagye mre na wasi nkonwa na obehwe ne ame bekan. Watwene ho ahu se woni edi kan bebre ebu bra se ba asama no wosu. Na no metie panemu bi o kire me se so odu asama do no osu a enye efu na da ho no ntie o na mom enioma woni de akosha asase ase. A gentleman said one time that he weeps at the graveyard not because of the souls that were lost but because of the products and inventions that are buried with the people that have lost their lives. It means many of us don't live our full potential. There are ideas we grow old and die with. There are inventions we grow old and die with. There are products and contributions that we are supposed to create to impact on life that we will never do. Baby, when I brabo, obebu akodum pempenso, me etan ade o, me ye o, je say sa no fe na brabo. Ye nso onyame obo wo no de bibia hye mu kese pa. Ye se oda na die, na abebu agya ho akọ, na kwa asamado. Unim, bebre no obu bra, so be wagya brabo mu esan brabo na edine. Abrabo no say obika say it's tough. Na aka say bo say be diagro. Abrabo na edin a, na ugina no e ma kire say oyo kokoroko na wapa no aduro. Onyame bo wo no say me bo say ko hania ma nyina so na subdue just say di nyoma so na se nyoma mu na so aba. Enti hu ababo enwane abrabo. Hu ababo no na pe ano aduro. Yemebre ene ko hia de edin a ne agya mu. Awade na enye yie be ma na time ne agya mu. Si ebesi nkonwa ne ahania enkoye ne ani yie no enye akọ divorce aden adwuma me ye no obere wo mu na mabeda fie abraba me boyi je se ye gya abraba mu ntem dodo eni ntina tumi di anyankopon ne hye mu no ne ye gya to beebie na ye nyina epe beebie a eye adwo e fe ne comfort zone maanya me ho masem mankoka asam ntome ma me nyina ha yi a me mu bra ne se ya kakra nipa so be pay dien onipa be ko pay dien o be pay bibi nti ja sansam na o kan de sha nkura no na ja isa wote ba bia sabe wo dimia no na panya be ya be dead say o ye kese. Many of us feel our life has been slated to be wasted. Bebre no abrabo wo se no abrabo obu no wo mu abrabo se ebe hyenkran said bibi bebre won na wonyina ya na ohu won se wo poto ebe say you are an underdog. Poto ni ka say you are underdog. They say wo de won sem fata wo de wo ye abomfia wo de sabe yentiatia wo so wo de sabe tafrache wo be jankrofo da bi usu baba yobi na mamen kan kire say onyame ebo ema ne papa onyame ebo ema suban papa onyame ebo se bede suban papa di mamen kan kire say a great life is a life where you can trust your own strength to be better. Obi a obubra je say so ani ye no nyam hye no obi ono anka say wo gidie say me bubra e ma ye yie na so ani and you others can also trust you. Now one year ben also betimi agi word say we die obey ma na so ani. A good life is when you follow your dreams and you are minded by your values and you choose your own journey instead of worrying about what others are doing. Till a great life is where you can trust to live a better life on your own. A great life is where you can increase your strength to do better, to follow your own dreams and be minded by your own values while choosing your own life journey instead of worrying about what others are doing.
ena we ye ena we akwasa ena we yese waye ha ena we abrabọ ye ena nano ena me de yese ena we awade ye ena we de na dwuma efe aden ye ma obrase bububra ya amfa obramu judge eni amfa obramu sebe prosecutor ye do abrabọ ahye wonsa se obepa akade na oso bubura na aso ani na yefe de ja se wo de hwe amanfo abrabọ so na obu aten no atemo bu ho a busa aten no fa ho se baba me boy enkoyi a kwambe so na mefa mana koyi de na meye de na mesua na muntu ba na metuo ma baba koyi na ja se wo de oda ne abrabọ mu atemu boafo no ya obi abrabọ bu no ubu aten. Stop worrying about life and start living life to the fullest. Stop worrying about life and start living life to the fullest. For you are made to live a great life. Mempa abone se wabrabo be so ani be hye munyam. Mempa abone se wabrabo be ye fe aye kra be he. E ba no sika se ware mu no apomudni a e be kra be he. Onyame nhira won ka ho ompegya na mpunchuo enhye wa ofie no obonten so ma. Ana meja wo na me de na ase ama Adom TV dwumafo nyina na titiri Mark Weber Kampadu ana Priscilla Thomas Ade nyuma ajo nyefe wa onya mre ehwe mi so no wonu nyame entina